Dan huwa żmien li nagħtu mbuttatura lil setturi industrijali li jaqdu flimkien it-tkabbir ekonomiku u l-promozzjoni ambjentali, partikolarment it-tibdil fil-klima. Sostni dan il-membru parlamentari Ewropew Miriam Dalli waqt żjara fil-faċilitajiet tal-kumpanija J. Martin's Automation li tispeċjalizza fuq sistemi li jippromovu l-effiċjenza enerġetika f'kumpaniji, bini u residenza. Hija fissret kif spiċċa żmien li nitkellmu dwar l-ekonomija u l-ambjent daqs li kieku huma żewġ oqsma maqtuwa minn xulxin, kif dan huwa żmien ta' mudell industrijali innovattiv li ħares lejn tkabbir ekonomiku li wkoll ambjentalment sostenibbli. Dr. Dalli appellat għal investiment akbar u inċentivi aktar b'saħħithom għal industri li jindirizzaw l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija. Fakret kif il-mira fuq livell Ewropew hija li sal-2030 ikun hemm titjib fl-effiċjenza tal-użu tal-enerġija ta' 32.5% u fl-istess waqt sal-2030 tniġġis minn karozzi ġodda jrid jonqos b'37.5%. Qalet li s-sistemi li jistgħu jassiguraw effiċjenza fl-użu tal-enerġija huma vasti u jinkludu fost l-oħrajn sistemi li jikkontrollaw temperaturi fil-binjiet u sistemi li jikkontrollaw il-ħin illi fih jintefa' d-dawl. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.